Dobroveče i dobrodošli na Šri Lanku. Bez daljeg odugovlačenja bit će ovo video u kome ću vam se javljati na svakih par dana tokom našeg tronedeljnog putovanja i izveštavat ću vas o tome šta sam ja to videla, naučila i novo saznala ovde sa željom da vama možda u budućnosti olakšam putovanje u sopstvenoj režiji. Dakle, to je bitna stavka. Mi smo došli na Šri Lanku sami, nismo angažovali nikakvog vodiča unapred, nismo putovali preko agencije, pa je to možda i dobra početna tačka za ovaj video. Transport, kako smo došli do Šri Lanke. Mi smo karte za ovo putovanje kupili preko Kiwi aplikacije iz Rima, preko Abu Dhabija, dakle imali smo presedanje u Abu Dhabiju, niko nam nije tražio nikakve vize, samo smo sleteli, otišli u tranzit zonu i nastavili putovanje sa direktnim letom iz Abu Dhabija do glavnog grada Šri Lanke, Colomba. Za 2 osobe povratni letovi iskoštali su nas oko 1200 eura. Ove cene su slične i za letove iz Beograda, to nam je bila prva opcija, a onda smo se ipak predomislili i odlučili da krenemo iz Rima jer nam je u tom momentu bio bliže. I još jedna bitna stvar, mi smo leteli samo sa ručnim prtljagom, 7 kg, to nek poveći ranac. Takve karte se mogu naći po toj ceni sa tim prtljagom i tom veličinom. Po sletanju smo uzeli tuk-tuk na aerodromu. Da, proces inače na aerodromu je vrlo jednostavan. Mi smo se u nekom momentu možda zabrinuli kako će biti obzirom da nismo unapred kupili elektronsku vizu. To možete uraditi na njihovom oficijalnom web sajtu. Malo je jeftinija viza ukoliko je kupite pre nego što sletite i ukoliko to odradite online. Košta za mjesec dana, kažu online, nisam lično proverila, $35, a na licu mesta je oko $50. Poenta je da unapred možete kupiti vizu online pre nego što sletite na Šri Lanku. Proces je jednostavan i košta manje nego na licu mesta. Ali ukoliko ste kao mi i sletite u državu bez vize, neće biti problem ni da je kupite tu na aerodromu. Posle dobijanja vize samo smo prošli pasošku kontrolu, poželili su nam lep boravak u njihovoj državi, seli smo na tuk-tuk i otišli na autobusku stanicu koja se nalazi blizu aerodroma. Sa te autobuske stanice smo se odvezli lokalnim autobusom na glavnu autobusku stanicu Colomba i odatle smo seli na autobus, međugradski nazvaćemo ga, koji nas je vozio do destinacije gde smo sada, koja se zove Unavatunna. Ovo je zapravo jedno mesto koje se nalazi u okolini povećeg grada koji se zove Gale. Mi smo ga obišli, nažalost, samo tokom noći. Postoji jedna prelepa tvrđava koju zaista mislim da vredi obići tokom dana. Unutar te tvrđave, koja ukupno ima ovako jednih, čini mi se 9 km da su nam rekli, za pešačenje i razgledanje, podsjeća me na naš Kalemegdan. Međutim, unutar nje je sve malo skuplje i smeštaj i restorani i baš je nekako odavala cela tvrđava turistički vibe i svakako tvrđava Gale, mesto koje preporučujem da posjetite. Generalno što se jezika tiče ćete se snalaziti vrlo lako, ja bih rekla svi pričaju osnovni nivo engleskog jezika korektno. Svi znakovi su također na engleskom. Još jedna različitost je ta da se vozi na desnoj strani ulice, na levoj strani ulice, suprotno od situacije u Evropi. Tako da, ukoliko planirate da rentate automobil, skuter, bilo šta, imajte to na umu. Imajte na umu da vam je potrebna internacionalna vozačka dozvola koju treba da prikažete kada iznajmljujete vozilo. Plan je dalje da se sutra probudimo, pošto smo se ovde relaksirali 2 dana, da se probudimo i već smo se unapred dogovorili sa čovekom koji nas je tuk-tukom vozio danas, da će nas i sutra voziti ka još južnijoj strani, gde se nalazi i safari, gde se nalazi, čini mi se, sve ono što je više jungle style od ovog severnijeg, malo urbanijeg i turistički orijentisanijeg dela. Dalje putovanje se iz Unavatunne nastavilo ka Mirisi tako što nas je vozač tuk-tuka
sproveo malo po ostrvu, tačnije stao je na određenim lokacijama kako bi nam ih pokazao. Prvo stajalište bilo je Garden Spices Garden, šta god, dvorište začina. I tu nas je stariji čovjek sproveo po tvom dvorištu i pokazao nam šta sve to od biljaka oni posjeduju i koje sve prirodne kremice, mazalice, lekovite stvari oni prave tu. Onda smo imali kratku masažu i na kraju smo bilo nam je savjetovano da kupimo njihove produkte, ali pravo da vam kažem, mi mislimo da je ovo teška prevara, tako da tu smo bili zaista malo naivni i nismo se dobro snašli da prepoznamo situaciju. Tako da vam savjetujem da, ostavit ću vam ovdje kako se tačno zove mesto, savjetujem vam da istražite. Ja sam kasnije tek googlala i vidjela da su i drugi ljudi bili onako nekako primorani. Niko nas nije terao i vadio nam novac iz novčanika, ali mislimo da je sve to organizovano u saradnji sa tuk-tuk vozačima i da oni jednostavno tu stanu kao jedna tačka na putu ka destinaciji gdje su se zaputili putnici i da jednostavno prodavci unutra odrade svoj posao na takav način da ne možeš da kažeš da su uradili ništa loše, a oni su ipak odradili svoj posao i prodali su nešto za što nisi ni smatrao da ti treba, za što nisi hteo ni da kupiš. Tako da svuda po internetu pronaći ćete da je ovo mesto spam ili ti prevara i mi mislimo isto također da jeste, tako da rješenje bi bilo da ukoliko se nađete u našoj situaciji i tuk-tuk vozač vas bez vašeg znanja ostavi tu, jednostavno obiđite sve to, nemojte ostavljati novac i nastavite dalje. Sljedeće stajalište bio je vodeni safari. Tu smo došli do nekih čamčića i to je zapravo bilo lepo, s tim što smo se tu već poučeni prethodnim iskustvom malo cenkali za cenu i spustili su nam nekih 20 ili 20 dolara. Vožnja čamcem od oko sat i 15 minuta po reci koštala je, čini mi se, ukupno, da, on je prvo rekao $80 za nas dvoje, onda nam je spustio na 60, rekla bih. Kada smo rekli ne, kao dosta je bilo laži i prevara. To vam ponovo savjetujem da malo izgooglate i vidite koliko možda ovako generalno naplaćuju. Vidjela sam da ih ima i na društvenim mrežama. Mi smo srećom dobili super vodiča. Stali smo i na neko malo ostrvce i vidjeli smo kako se pravi cimet. Probali smo i sami da ga pravimo. I ne mogu da kažem da je bilo fake i da je bilo loše. Uživali smo u toj vožnji. Također vidjeli smo razne životinje, vidjeli smo krokodile, vidjeli smo razne neke guštere, hranili smo majmune bananom u divljini, tako da to je iskustvo bilo lepo. Onda smo nastavili put dalje i vozač je želeo da stane na još jedno mesto sa kornjačama, što isto bi bilo lepo da obiđemo, međutim već smo bili preumorni, a neka škola je dolazila u posjetu, mnogo dece je bilo, tako da smo odlučili da to preskočimo i stigli smo na kraju do našeg smeštaja u Mirisi i prvo veče prespavali smo u tom smeštaju koje smo ponovo pronašli na Bookingu, kao i sve ostale smeštaje. Sad, mi smo tu želi da ostanemo 1, maksimalno 2 noći. Međutim, ne znam da li me čujete, buka je u hodniku. U svakom slučaju, u Mirisi smo na kraju ostali 4 noći. Prvo večer u tom smeštaju koje smo prvo rezervisali, zatim smo promijenili smeštaj na malo jeftiniji, 3 noći naredne. I zašto smo tu ostali toliko? Zato što smo se zaljubili u onu plažu. Zaljubili smo se u to što ima svega. Može da se odmori, može onako da bude babski odmor, a može da se izađe uveče vikendom, recimo, ukoliko ste malo više u tom fazonu. I eto, neplanirano smo, ostali tu duže i isplanirali smo i da se na kraju putovanja koji dan vratimo ponovo tamo. Plaža je prelepa, ima više plaža koje mogu da se obiđu. Priroda je prelepa. I još jedna nama jako zanimljiva stvar, bilo je surfovanje. Škola koju smo odabrali zove se, ako se tako izgovara, Čutis. Ostavit ću vam ovdje kako se to piše i njihov profil na Instagramu. Postoje duž plaže mnogi kafići koji u svom sklopu imaju i školu ili instruktore surfovanja. Na toj plaži
umirisi. Zašto smo odabrali školu? Zato što nam je izgledala najorganizovanije. Tako su nam dakle prošli dani, malo u sportu, malo u odmaranju, a šta još možete raditi kada ste u Mirisi ili u Veligami jeste gledanje kitova. Organizovanje, ne može to tako da se prevede, zvuči smešno, ali u suštini popnete se na brod izjutra rano, odete u dubinu Indijskog okeana i pokušavate da nađete kitove. A da, i svaki hotel će također verovatno nuditi ne samo sve ove aktivnosti, već će vam biti ponuđeno i da vam operu veš i da vam iznajme skuter. Zašto vam je, da vas podsjetim, potrebna internacionalna vozačka dozvola. Biće vam zaista ponuđeno sve, čini mi se, u bilo kom mestu da odsednete, tako da je to još jedna stvar. Mi smo poneli jako malo stvari, pa nam je bilo potrebno da ih peremo. Nemojte se brinuti oko toga. Na sve strane je rasprostranjena ova usluga. I još jedna stvar koju možete raditi dok ste na ovim mestima jeste da ronite sa kornjačama ili da idete i gledate ih iz čamčića, brodića. Ni to nismo radili ovog puta, možda ćemo kada se budemo vratili, ali pored toga što ih možete pronaći kornjače u otvorenoj vodi, postoji razni rezervati koje možete obići i eto, to je još jedna stvar koju možete ovdje raditi. Inače, plaža u Mirisi je duga i puna je kafića, prelepa za uživanje i preko dana i tokom noći. Hrana je super, cene su malo jače nego na glavnoj ulici u gradu, što je logično obzirom da ste na samoj plaži. I to je u suštini to što se tiče tog grada. Mogla bih još samo da napomenem da su talasi poveći i da naravno uvek budete predostrožni i pratite instrukcije koje daju spasioci na plaži. Uvek je na pesku postavljena zastava koja, ukoliko je crvene boje, znači da su talasi izuzetno jaki i da se ne preporučuje plivanje. Ne mogu reći da je zabranjeno jer vas niko neće izvući iz vode ako uđete da plivate, ali sa druge strane, ukoliko krenete da se davite, a crvena zastava i upozorenje da to ne radite stoji na plaži, verovatno će spasioci pokušati da vas spasu, ali nije njihova odgovornost ukoliko ne uspeju, jer ste bili upozoreni da nije preporučljivo plivati. Dalje smo iz Mirise odlučili da odemo u grad koji se zove Tisa Marama, zato što je to jedan od najbližih gradova nacionalnom parku Jala, u kome je najveća verovatnoća da vidite leoparde. Cena za safari koji kreće otprilike oko 6 ujutru i završava se u 6 uveče. Dakle, celodnevni safari bit će za dvoje ljudi sa ručkom oko 200 eura, tako da na to možete računati. Postoje razne neke agencije koje nude svoje usluge. Uvek će vam, kao što vam već rekoh, ponuditi i hotel istu ovu uslugu. Opciju ovdje imate i da radite poludnevni safari, a ne čitav dan. To će biti recimo od ujutru u 6, da se vratite nazad oko 10-11 ili popodnevna ponuda kada krenete oko 2, a vratite se nazad uveče u 6. Inače, park je otvoren od 6 ujutru do 6 uveče, s tim što od 12 do 14 časova nijedno vozilo ne sme da vozi i eto ta 2 sata ili ako ste izabrali full day varijantu ostajete na jednoj maloj plaži koja je uređena tako da imate sto za ručavanje. Tu uglavnom svi ručaju, mi smo onda spavali u našem džipu i tu je također jedna plaža, postoji toaleti, tako ćete provesti ta 2 sata, a ukoliko se odlučite za neku kraću varijantu safarija, onda ćete verovatno pre 12 časova napustiti park ili ukoliko je popodnevna varijanta, ući ćete u park posle 2. Ja bih vam savjetovala da ukoliko idete na poludnevne varijante, izaberete ili ovu koja kreće u 6 ujutru ili ovu koja se završava u 6 popodne, nikako neku koja je između. To je baš period kada životinje najviše miruju, a najaktivnije su rano ujutru, ranom zorom što se kaže i predveče kada sunce zalazi. Mi smo putovali sa kompanijom koja se zove Jala Safari Wonders.
Ostavit ću vam ovdje ponovo njihov Instagram profil. Ime vodiča ću vam također ovdje ostaviti, jer će možda neko poželjeti da baš njega traži. Jer ja vam mogu reći da smo bili baš zadovoljni njime i celom kompanijom. Super, lako smo se sporazumeli. Ja sam ih kontaktirala putem Instagrama. Došli su na vreme, vratili nas na vreme, vodič je bio pun znanja i izašao u susret zaista svakoj našoj želji. Pokazao nam mnoštvo životinja, bio je pun respekta prema prirodi i prema nama, tako da zaista sve reči pohvale i eto možete ih i sami potražiti. Da, juče smo također obišli malo grad, ovdje u Tisamarami. Postoje lepi budistički hramovi, postoje dobri kafići, dobre kafe koje podsjećaju na naše, jer ponekad muku mučimo s tim što ne možemo da nađemo italijanski espresso, već nam samo nude Sri Lanka kafu, koja je baš onako slaba za naše ukuse. I to je bilo to. Javljam vam se sa sljedeće lokacije pa ću vam reći sve ono ukoliko se desilo da sam nešto zaboravila, sve to ću vam reći tada. Stigli smo u Elu upravo, samo pre nego što zaboravim sve bitne stvari, da vam kažem ovako na licu mesta. Nemojte verovati Google-u. Pisalo je da je najbliži put do ovde dug 8 sati. Pisalo je da nema doslovno stanica, da nema direktnih autobusa. Bilo je direktnih autobusa i karta za dvočasovno putovanje iz Tisamarame do Ele koštalo je €1,09 po osobi. Dakle, ukupno smo €2 platili karte iz Tisamarame do Ele. Samo što smo pitali da odemo, po savetu ljudi iz hotela, pitali smo da nas tuk-tuk ostavi na stanici koja se zove Vira Vila, sa double V na početku. I odatle direktno nas je dovezao autobus u Elu i evo smo sada ovde. Tako da moj savjet vam je što se autobusa tiče, uvek pitajte lokalce, oni će vam uvek izaći u susret, bar je takav slučaj bio sa nama. I ukoliko želite jeftin, a brz prevoz, autobusi, plaća se doslovno u centima za vožnje koje traju i 7-8 sati. Kod autobusa je još važno napomenuti to da postoje oni koji staju doslovno na svakoj stanici. Oni su mnogo jeftiniji, plaća se, kao što sam već rekla, u centima doslovno, a postoje i oni autobusi koji se kreću mnogo brže jer koriste autoput i ne prave neke preterano velike zastoje. I kad kažem skuplje, mislim na 4, 5, 6, 7 eura, što ponovo kad se pogleda za pređene kilometre i nije neka cena u odnosu na naše cene. Pored autobusa koji su vam najbolji prijatelji, dosta ćete se verovatno slanjati na tuk-tuk vozače. Tu vam jedino mogu reći da uvek dogovorite cenu unapred, nikada da ne sednete u vozilo dok se niste onako dogovorili koliko će sve to koštati i cenkanje je uvek dobro došlo sa njima. I pošto već pričam o prevozu, samo ću vam reći kako smo napustili Elu. Napustili smo je poznatim vozom, znate sigurno o kom vozu pričam. Onaj plavi voz iz koga se svi slikaju i snimaju dok njime putuju kroz Šri Lanku. Što se njega tiče, postoji varijanta da se kupi karta online, ali samo koliko sam ja uspjela da saznam, više od 30 dana pre dana kada se putuje, a u suprotnom, ukoliko ne znate toliko unapred kada ćete putovati, kartu možete kupiti na bilo kojoj železničkoj stanici u Šri Lanki, što znači da ne morate kupiti na železničkoj stanici grada iz koga polazite, već možete na bilo kojoj železničkoj stanici. Zašto je bitno kupiti kartu unapred? Da bi imali rezervisano mesto. Postoje 3 kategorije u ovom vozu. Treća zapravo kategorija, najjeftinije su karte, međutim nema numerisanih sedišta. Druga kategorija su sedišta, kako bih rekla, normalna, ne onako kao klupe, što je slučaj u 3. klasi, i u 1. klasi karta je najskuplja. Opet ništa za neke naše uslove preskupo, ali imate numerisano sedište i sigurno ste da ćete sediti u udobnoj fotelji. Tako smo mi iz Ele doputovali do Kendija.
I još jedan savjet tu jeste da pitate da li je to spori voz ili nije, jer se može ta naša ruta recimo završiti za 3-4 sata, a nama je trajala pa 10 sati zato što smo išli sporim vozom i nismo se raspitali na vreme, ali učite na mojim greškama. Inače, mnogi rade obrnuto ovu turu i putuju iz Kendija vozom do Ele i tu uvek bude veća gužva u autobusu. Mi smo odabrali suprotnu rutu, tako da smo imali baš super iskustvo što se toga tiče. Šta smo još radili u Eli? Inače, oduševili smo se gradom i to nam je bio najomiljeniji grad čitavog putovanja. Mali je, nema mnogo čega, ima ta jedna glavna ulica, ali je tako sve lepo skutkano i može se pronaći sve, čini mi se, za svakoga. Prvo na našoj listi za posjetiti jeste da se vidi taj famozni voz sa mosta koji se zove Most 8 lukova. Do njega vodi jedna mala šumica i tu bih vam samo dala savjet da ukoliko idete pešaka, padala je kiša, obavezno pazite na pijavice. Moje noge bile su pune njih jer nisam imala čarape, ništa strašno, ali eto, ukoliko pada kiša, a prolazite kroz neke šumarke i bare, samo obratite pažnju na to. Sljedeća stvar koju smo iz Ele posjetili bila je fabrika čaja i to nam je najomiljenija aktivnost, još jednom sa ovog putovanja. Pored surfovanja, moram reći. Zašto? Zato što je tura bila zaista fantastična. Mi smo na TripAdvisor, kako se već zove ona aplikacija, tu smo pronašli turu. Jako sam umorna, doslovno mi preskače jezik dok govorim. Otišli smo u fabriku čaja, tu smo brali čaj, sušili čaj, pravili naš čaj. Zaista lepo iskustvo i ne bih vam preporučila da ga preskočite kada ste u ovoj državi. Postoje i mnoge rute do kojih možete doći da bi planinarili. Mi smo, što se tog hikinga tiče, otišli samo na Mali Adamov vrh, Little Adam's Peak. Njega nikako ne treba pomešati sa velikim, koji je mnogo zahtevniji za penjanje, ali pogled sa oba vrha kažu da je prelep i božanstven. Što se Malog Adama tiče, Malog vrha Adamovog tiče, ima tu na početku jedan super resort ko voli takve stvari za kupanje i za žurkanje. A također tu se nalazi i ona ljuljaška famozna gdje se devojke obuku u super duper dugačku haljinu u boji, onda se ljuljaju i njišu i fotografišu. To vam se sve tu nalazi, dakle možete dotle doći iz Ele. Ovdje bih još samo pomenula oblačenje. Generalno na Šri Lanki ne treba se bojati toga kako će vas ko na ulici gledati. Treba uvek biti pristojan, naročito kada se posećuju hramovi, moraju se pokriti ramena i kolena i kod muškaraca i kod žena. Vidjet ćete već, u hramovima se izuva obuća, tako da to su neka pravila, a na ulici vidjet ćete da se žene koje žive u ovoj državi ne oblače baš kao mi ovako razgolićene. Nisu, ali nisam imala utisak da me niko gledao onako čudno i nastrano jer sam bila u recimo majici koja ima samo bratele. Tako da to je što se oblačenja tiče, ali još bitnija stvar jeste da vam savjetujem da ponesete duge rukave i duge nogavice, naročito za centralne predele ove države, jer temperatura ume, naročito tokom noći, da bude baš niža u odnosu na ove delove države koji se nalaze na obali i koji su sunčani. Hram koji ćete sigurno posjetiti, Temple of the Tooth. Ne znam kako bih to prevela, zato sam se zamislila malo hram zuba. Jednog zuba, zato što se Budin zub nalazi u njemu, ali taj hram nalazi se u gradu koji se zove Kendi, koji je drugi po veličini posle Kolomba, grad Šri Lanke.
Nama je on bio haotičan i iako tu ima zaista dosta stvari koje mogu da se vide, mi nismo baš uživali u svom tom haosu. Još neke stvari koje treba posjetiti pored hrama jesu recimo market, tačnije pijaca, koja je isto onako haotična i preporučujem vam da u ovom gradu kao i u ostalim velikim gradovima budete na oprezu što se vaših stvari tiče i bezbednosti. Recimo znaju da vam priđu ljudi da vas prate, onako uvek uz neku komunikaciju, ali da, nudit će vam pomoć na sve strane, za što će neretko očekivati neku naknadu, ali budite samo obazrivi i odsečni onako kada ne želite ničiju pomoć i kada ne želite neku uslugu. Recimo u hramu znači da vam priđu vodiči koji će vam reći ja ću da vas provedem kroz hram i da vam ispričam sve ovo i ono o istoriji, a kada pitate za cenu oni će reći pa koliko vi procenite, onda kada se završi tura, na kraju ture znači itekako koja je cena za njihov rad, tako da ne bi dolazili u te neprijatne situacije, bolje možda istražite preko interneta šta to vredi, a šta ne vredi posjetiti i jednostavno nemojte dozvoliti da vas neko vara i da vam ubeđuje da vam je njihova pomoć potrebna. To možete spriječiti tako što ćete se putem interneta raspitati sami kako zapravo stvari stoje. U Candyu također ne treba se preskočiti beli Buda, white Buda, još jedna znamenitost i također botanička bašta. Mi nismo nju stigli da obiđemo jer je padala jaka kiša posljednjeg dana, mi smo ostavili za posljednji dan, ali kažu da je jedna od najlepših na Šri Lanki. Ambuvava, ako se tako izgovara, tower ili ti Ambuvava toranj je destinacija koju ne treba da propustite. Mi smo je propustili, nažalost, baš zbog te vožnje sa vozom, ali uglavnom i bilo je loše vreme kada je nama došlo na red, ali eto, to je nešto što ne treba da propustite kada ste u centralnom delu Šri Lanke. Blizu Candye nalazi vam se i još koji nacionalni park gdje možete vidjeti mnogo slonova. Pre svega, mi ih nismo posjećivali zato što smo posjetili Jala nacionalni park, tako da eto i to imajte na umu da vam se u ovom delu nalaze ostali parkovi ukoliko budete odlučili da preskočite Jalu. Nakon Candya autobusom smo došli do Dambula. Sladak gradić, u centru ne postoji, ne da ne postoji, nego mi nismo naišli ni na šta specijalno za obići. Ali zašto smo tu odseli? Zato što je to jedan od par gradova koji se nalaze u okolini Sigirije, koja jeste zaštićena od UNESCO i koja jeste zapravo em najskuplji, em možda jedan od najznačajnijih lokaliteta u čitavoj Aziji. Da vam ne pričam unapred previše, ukoliko putujete na Šri Lanku, sigurna sam da ovo nećete zaobići. Ulaz jeste $35 po osobi za strane posjetioce. Neki kažu to je previše, neki kažu to je ok za ovako jedan lokalitet. Za ipak one koji ne žele da izdvoje ovu cifru za obilazak Singerije, postoji zamena. A kad kažem zamena, mislim na stenu koja se zove Pidurangala. Ne zamerite na izgovoru, ali u suštini još jedan lokalitet čija cena ulaza je znatno manja, reći ćemo tako, nego za posjetu Sigirije. Možete se popeti, hiking je malo zahtevniji i kažu da je malo zahtevnije popeti se, ali je karta jedno 10 puta jeftinija. I još jedna stvar, u Dambuli nalazi se Golden Cave Temple, zlatni hram unutar pećine. Također nešto jako lepo za vidjeti. Mislim da je to što se tiče obilaska našeg centralnog dela i već malo severnog. Postoji tu još stvari koje mi nismo posjetili i još jedna stvar koju smo mi onako malo nelogično odradili jeste da, ponovit ću još jednom sve ono što sam rekla na početku, iz glavnog grada Kolomba krenemo ka južnoj strani ostrva,
kako bi se kupali. Zatim smo tek obilazili centralni i taj malo severniji deo države i onda smo se na kraju vratili ponovo nazad, međutim ovog puta ne u grad koji se zove Mirisa, već u grad koji se nalazi pored njega i zove se Veligama, kako bi još malo surfovali, naučili da surfujemo tačnije. Inače, Veligama, ne sjećam se da li sam rekla prošli put, je mesto na koje dolaze planski ljudi da uče surfovanje jer ima izuzetno pogodnu plažu za to. Super cool je mesto, možete pronaći cool hostele gdje ćete pronaći ljude slične vama koji imaju onako free spirit i koji su backpackeri. Tako da, eto, ako moram da uporedim i ta dva mesta, eto za kraj Mirisu i Veligamu, Mirisa nam je bila malo lepša, ali kao što rekoh, za surfovanje nikako Mirisa, Veligama, plaža za surf, 10 od 10 što bi se reklo. Ako već nisam rekla, inače u Mirisa ima super plaže, otvorite slobodno Google i verujte svim recenzijama i za restorane i za plaže, mislim da su poprilično realni. Ima super neke secret beaches koje više nisu tako tajne. Imate Palma Beach, Palma ostrvo, ne sjećam se kako beše zovu, ostavit ću vam ovde. Lepo za gledanje zalazaka sunca. Imate ostrvce, mislim, ne zovu ih oni ostrvo, zove se plaža, nisam sigurna, ali ova druga naziva se ostrvo ili plaža papagaja, nisam više sigurna, pamet mi je otišla do bestraga jer već je kasno uveče. Ja idem sada da spavam zato što sutra putujemo nazad. Kako? Tako što ćemo otići do grada koji se zove Matara, zato što iz Matare imamo direktan autobus do Kolomba. Možemo iz Veligame ili Mirise putovati također do Kolomba, međutim to nam se ne isplati zato što autobus nije direktni, već se nešto zastaje na 1000 stanica i nama je sutra bitno da dođemo na vreme zbog leta. Što vam još nisam rekla? Nisam vam pričala o novcu. Valuta zvanična Šrilanke jeste šrilanska rupija i 1 euro iznosi otprilike 300 šrilanskih rupija. U svakom slučaju, banaka imate svuda i ona koja super duper funkcioniše za sve naše kartice, za podizanje novca, jeste BOC banka. Mi smo sa njom sasvim dobro prošli i podizali novac sa nje. Plaćati karticama možete uglavnom svuda i također razmeniti novac nije neki veliki problem ovdje. I sad stvarno za kraj ću još samo reći da Šrilanka ima 2 kišne sezone, tako da ukoliko želite da dođete i obiđete većinu ostrva, a ne da se zadržite samo na jednom delu ostrva, velika je verovatnoća da nećete uspjeti da zaobiđete kišu. Eto da prosto sve to sročim. Bez obzira na to, neki savjet jeste da se putuje septembar, oktobar ili mart i april kako bi se makar uplovilo u te neke međusezone kada kiša pada, ali je mnogo manje jaka. Dodatan savjet jeste da istražite individualno, tačno i konkretno za period kada bi da putujete, kakvo će vreme biti tada i da li je to kišna sezona i kišni period ili nije. Vama hvala na gledanju. Ukoliko imate neko pitanje, a mislite da mogu da vam pomognem, slobodno ostavite komentar. I ukoliko ste putovali ili naučili nešto o Šrilanki što ja nisam, molim vas da također to ostavite u komentaru, ne zbog mene, već zbog drugih, jer možda ljudima bude pomoglo. Nadam se da je i ovo bilo makar malkice od koristi i želim vam prelep i nezaboravan provod na Šrilanki. Pozdrav!